bwa NRM mu district ya Rukungiri barabura abatezi b'akaruru kukoratira amateka kwenda kugira akaruru karungi no kwetantara okukomwa. Turukwenda omuntu wenu oraze kuteganisa polling stations. Apana ekyo nakyo kigwira it an electoral offense uri kukikora embuga z'amateka nizimukoro ngo kuziri ku amanyisa ngo bahakwima akaruru batakuhereza akaruru karingana na kamugenzi wawe niwe cyaracero jabye tuyirora bakorera ningashi engere tuyirora tura nabo so nyonyine kugiza kugira ngo akaruru aka karaza ko kuba ko businde kandi abantu baruge mbona bari satisfied. Ferediana Kevin na Mawanda kansara wa Ndorero ward nagira ngo abantu tubashomesibwe kurungi kumanya ecyo gukora kurigirira akutera akaruru ka NRM structures abantu nindebo mbyaro babe batamanyisibweje kugira ngo ntaza kubaho okutera akaruru kurigirira nka NRM pate tukabire netwetenga itwabo mbyaro kugira ngo akaruru kana kaza kubaho tubase kumanyisubwa. Ni Msima Isaac owarhenga nagira ngo ashazire mu kwetimba ahabwo kuzingama kwentunguko mu cyaro cyabo no kukoresa kubi stamp. Nizo muri yacanga n'ensonga zimwe akabanya cyanga tikutunguka ahabwa bembezi babi nkabi nabizigarwe sindika urure turyagati yetawuni tutugariba. Kashumbusha Lawrence Tycoon na shabenchuro ya kabiri ngo agumize munentunguka no kuta umunkora manifesto ya NRM. Mpaka ruru tugumizemo kuko twenembembera tugende tuya manifesto ya muzee Yoweri Kaguta Museveni tukitemberaho kugira ngo tungure cyanga kwesimba abwensonge nyingi ensonga ya insecurity tuyikuyeho Obuto tuyino mwebembezo roho na hati taketa garchiko rwa sero agagasha kwa Bat Mugabe ahabwa Tayar West.